Ko te hunga whai rawa anake e angi tū ana I raro I ngā kaupapa here a te kāwanatanga. Koera te ngako o te kauhau a te tūmuaki o te rōpū reipa, a Phil Goff I te ahiahi nei. Hei a kōkō tonu ake nei ka whakawhiti atu tātou ki tētahi kai tātari tōranga pū, engari tuatahi a nei te pūrongo a Irena Smith. Ko tahi te whainga a Phil Goff. A tax system that is fair for everyone. The second is a tax system that will actually encourage growth and jobs. And how will we pay for that? First of all, it'll be by dealing with the loopholes that allow too many people to bludge by dodging their taxation. He kōrero e hāpai ake, e heke rānei te tautoko ki te pāti reipa. Kei te rapu rātou I etahi kupu hou, kei te rapu rātou I etahi kanohi hou, kei te rapu rātou me pēhea rānei he huarahi e whakatakotongia e ki te ai rātou. Ai, mā te pēnei ka tupu ake te ohanga I waenga tunu I o rātou hāpori. Nā reire, hari te mahi māmā nohi one. Hei tā Phil Goff nā te kahapiki ake o ngā tāke mo te hoko pēni hini, kai, utu rēti, utu mā tauranga. Tai atu ki te tuatahi o te marama o hui tangoru, ka hiki te utu mo te tuku I o tamariki ki ngā whare ko hunga hunga. Kua whānui haere te hōpua I waenga I te hunga whai rawa me te hunga rawa kore. Engari kaya reipa, te rongoa. It's time we gave a break to the middle-income people who are working hard and to the low-income people who have really been crushed by rising prices, and that is what a Labour government believes in. Ko te kore mahi mo a tātou rangatahi Māori tētahi o ngā whakaaru nui a reipa. Me whakapau e tātou te hiarānei nui pūtea. Kia kauarawa rātou e mutu I te kura, ka mutu ka tere tere nohio nei. Whakaritea, mutu I te kura, haere ki te tahi wāhi kia ako anō, kia mahi rānei. Ka ue waiho kia noho kore take nohio nei rungi te peni ana. Hei a pōpō ka rongo I te whakautu a te Premier a John Key. Irena Smith, Te Karere.